bang 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 balang हातमा सुनको बालो गुच्चीको चस्मा कालो दुबई र थाइल्यान्ड घुमी त्यसपछि लन्डन पालो जाने भए जम्माया सबै थोके भाग लभ भने फक मलाई चाहिँदैन भाग भाग राजभाइ रोडले त्यसको हात खुट्टा सबै कडेक किडिक कुडुक कडेक किडिक कुडुक कडेक किडिक कुडुक कडेक किडिक कुडुक कलिलो गर्दन च्याप्प समय पटेक पिटिक पुटुक पटेक पिटिक पुटुक पटेक पिटिक पुटुक यसको गजरारी दिलवा पे करे बमबारी लपकेला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी सॉरी सॉरी कहतारू सॉरी सॉरी कहतारू बबी देह में छुआ के जान ले बुकाए है जान जियते मुआ दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना म दसैँमा कसरी घर आमा जेब्रा झोला बोकेर आम भनी जेलबाट फरार भएर आएको कैदी आयो भन्लान् लगेज बोकेर जाम भनी भात भटिन लुटेर आयो भन्लान् हात झन्डा बोकेर देशको लागि नरलाउँदै आम भनी फेरि त्यही बिबेर चोर्नी आयो भन्लान् म के गरौँ बाबा के गरे पनि सुख छैन बाबा तिम्रै अघि नाचिरहेछन् दुईवटा हात्ती तिम्रै अघि नाचिरहेछन् दुईवटा हात्ती हलदार साहेब के तुवा पर हेरेको लगाइदिनुहोस् लात्ती लगाइदिनुहोस् लात्ती हे झट्ट हेर्दा 6 घन्टे लौकीलाई नि लिएर जाऊ चौकी खर्च गर्ने बाटो छैन के न जाड रक्सी खान्छु मैले अच्छा न लप परे डेटिङ जाम भन्न पनि हैन फोन बोलम भन्न पनि छैन दुई छाक खानालाई मछली गई पानी में छपक छपक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इतना नहीं पता आपको? इसको इंग्लिश में कहते हैं मछली गई पानी में छपक छपक। अझै राम्रोसँग गुवाउँछ भनेर टिभी बनाउने मिस्त्रीहरूले बताएका छन्। bang 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 balang